Nok ngupai janji nang apa sira tega lagi Om Jos bareng Mama Jiwayo buat yang punya depan kaki berbesar Bapak Arina bareng Ibu Anis keluarga. Kami yang menshooting bareng Zona Production. Kaki Bapak Haji Wayo. Kulang ngenteni balik sing luar negeri ngupai janji sehidup semati nang apa sekian ngingkari kaget Angwayo ibarat kebun di met manis sebagai dibuang ampase di emet gulane kecewa oh sungguh kecewa bagi Om Jos bagi Om Jos sobat kaki sing duwe buit kelok bagi Bapak Haji Wayo Mama Haji Wayo kaki Mama Haji Wayo Mama Haji Wayo kaki Mama Haji Wayo Mama Haji Wayo Mama Haji Wayo ora sok ngabari angger disengiti bati semene sayangnya kurang apa nih sira tega gawe lara Kang Kardun kakek Kang Kardun kakek Kang Kardun kakek Kang Kardun kakek Kang Kardun Kang Kardun Kang Kardun tolong Kang Kardun lagi baik kecewa nih Kang Kardun kakek Kang Kardun kakek Kang Kardun sobat ibarat tepung di met manis sebaik dibuang ampase di emet gulane kecewa Mama Padilku sayang Mama Padil dulu Mama Padil kakek Mama Padil Mama Padil terus Mama Padil habiskan Mama Padil kakek Mama Padil Mama Padil kakek Mama Padil Mama Padil asik Mama Padil Mama Padil halo temen ora sok ngabari angger disengiti bati semene sayangnya kurang apa nih kakang tega gawe lara kanggo
Kang Doim, Kang Doim, Kang Doim, Kang Doim, Kang Doim tobat. Kuning lagi tembang. Mama Jida. Gedung ning guri, nyeset ning ati lara. Pengen ditunangi Mama Aska, kula turuti Mama Aska, kakang tega.